ku isi hari ibice bidasanzwe aho umuntu hinjiye atagaruka ukundi. Ni ahantu huzuyemo ibanga, umuvumo n'urupfu rubungabunga igihe cyose. None se uramutse uhawe amahirwe yo kuhagenda, wagira ubutwari bwo kuhatera intambwe ya mbere? Twebwe abantu twagerageje kugaragaza buri ruhande rw'isi. Twazamutse ku misozi miremire, tumanuka mu ndiba y'inyanja, ndetse tunakandagira ku kwezi. Ariko nubwo bimeze bityo, hari ahantu ku isi hakiri uduce umuntu atageramo na rimwe. Aho hantu ni ah'ubwoba, ibanga rikomeye, ndetse n'aho kwinjira bihabujijwe ku buryo uwahagerageza ashobora kutagaruka ukundi. Uyu munsi turakubwira ahantu 10 h'igitangaza n'iteka ry'akataraboneka, ku buryo gusanga hariho ari inzozi mbi gusa. Kandi numara kumva aha kane ushobora gutungurwa bikomeye cyane. Mbaye ikaze muri uru rugendo rwuzuyemo ubwoba. Ku mwanya wa 10 turasanga ikirwa cya North Sentinel, ikirwa cy'urupfu. Niba wibwira ko muri isi y'iterambere nta hantu hahari hatigeze hagerwaho n'umuntu, uribeshye cyane. Ikirwa cya North Sentinel kiri mu nyanja y'Abahinde, kiracyafunze uhereye mu bihe bya Stone Age, igihe cy'amabuye. Abasangwa butaka b'iki kirwa bitwa abasantineles. Bafunze imiryango ku bantu bo hanze kandi bica umuntu wese ugerageza ngo abasange. Mu mwaka wa 2006 abashumba b'abarobyi bagerageje kwegera hafi aho. Abo basangwa butaka bahise babiciraho nta no kubanza kubaburira. Nubwo igisirikare cy'Ubuhinde cyagerageje kugarura imibiri yabo hifashishijwe kajugujugu, nacyo cyatewe imyambi n'amacumu n'abo basangwa butaka. Uyu muryango ukomeje kwanga kuvugana n'umuntu wari we wese. Imibereho yabo iracyari nk'iy'imyaka ibihumbi ishize. Niyo mpamvu leta y'Ubuhinde yahakoreye itegeko rikomeye ribuza umunyamahanga n'undi wari we wese kuhinjira. Ku mwanya wa 9 turasanga Snake Island, ni ikirwa cy'inzoka. Intambwe imwe gusa ku kirwa biba ari ugupfa nta kabuza. Abantu benshi batinya inzoka, ariko kuri iki kirwa icyo cyoba gihinduka ukuri. Giherereye hafi y'inkengero za Brazil, kikaba gifatwa nk'ahantu hakataraboneka ibihe byose ku isi. Hari inzoka zirenga 4000 zifite uburozi bukaze cyane. Harimo iyitwa Golden Lance Viper, ari nayo mbi kurusha izindi zose. Uburozi bwayo bushobora gushongesha inyama z'umuntu bukazizimanganya burundu. Izi nzoka kandi zibonwa hano honyine ku isi, nta handi wazisanga. Leta ya Brazil yashyizeho amabwiriza akomeye abuza gusura iki kirwa. Ni abahanga mu nzoka n'abashakashatsi gusa bemererwa kuhasura mu buryo bwihariye kandi burinzwe. Ariko ikibazo gihari, kuki izi nzoka ari nyinshi cyane hano gusa? Ese kuba zarahafungiwe byatumye zigira uburozi bukaze cyane kugira ngo zigire ibyo zirinda? Abaturage bo hafi yaho bavuga ko ari ikirwa cyavumwe. Inkuru za kera zivuga ko abambuzi bahisha ubutunzi hanyuma bakakira inzoka babifashijwemo n'ubusangiriro bw'amayobera kugira ngo ziburinde. Icyo ukuri gishobora kuba kitazwi, ariko ikizwi neza ni kimwe: ukandagiye kuri iki kirwa uba wiyemeje kwinjira mu rupfu. Ku mwanya wa 8 turasanga Area 51 cyangwa se Zone 50, ikigo kibanga kitiriwe cy'ibivejuru. Niba hari ahantu ku isi hafatwa nk'ayigitangaza kandi hibanga rikomeye, ni Area 51 cyangwa se Zone 50. Giherereye mu butayu bwa Nevada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kigo cya gisirikare kimaze imyaka myinshi kizwiho guhererezwamo ibanga ryerekeye ibiremwa biturutse ku yindi mibumbe bizwi nka aliens, indege z'udushya, ndetse n'ibizamini by'ubwiru bikomeye. Hari abemeza ko imirambo y'ibivejuru n'indege zabyo z'udushya tudasanzwe, ibyo bita spacecraft, bigirwa ubushakashatsi muri iki kigo. Mu mwaka wa 1947 ubwo habaga ikintu cyiswe Roswell incident, leta ya Amerika yavuze ko byari balloon y'ikirere cyangwa se weather balloon, ariko abantu benshi bemeje ko yari indege y'ibivejuru yazanywe rwihishwa muri Zone 50. Umutekano waho ni mwinshi cyane ku buryo umuntu ugerageje kwegera ahari ikigo, niyo byaba ari impanuka, ashobora kuraswa nta yindi nteguza. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: niba nta kidasanzwe gihari, ni iki gituma gihishwa ku rwego rwo hejuru gutya? Ese koko leta yishe inyuma y'abanyamahanga n'ikoranabuhanga rihanitse, cyangwa se ni uburyo bwo kuyobya isi yose mu buryo bw'ibanga? Tugenda tumanuka ku mwanya wa 7 hari aho bita Vatican Secret Archive, isomero ry'ibanga ry'i Vatican. Niba utekereza ko amakuru yose ku isi ari mu ruhame, uba wibeshye cyane. Isomero ry'ibanga ry'i Vatican ni ahantu hahishe inyandiko zimwe mu zihambaye ku isi kandi zidakenerwa n'umuntu wari we wese. Iri somero ribitse inyandiko z'ibihe by'amabuye kugeza mu kinyejana cyashize, ariko abatoranyijwe gusa nibo bemererwa kwinjira aha hantu. Iri somero riri mu mujyi wa Vatican, rikaba rifunze burundu ku bantu basanzwe. Abashakashatsi bake ndetse n'abihaye Imana nibo bonyine bemererwa, kandi bagomba gukurikiza amategeko akomeye cyane. Bivugwa ko harimo inyandiko z'ingenzi cyane zerekeye Yesu Kristo n'ubuzima bwe, ndetse n'amakuru ajyanye n'ibiremwa bidasanzwe bijya bisura uyu mubumbe dutuye mu ibanga rikomeye bizwi nka aliens. Ikindi kidasanzwe nuko harimo ibitabo byera bya kera cyane kandi by'agaciro kadasanzwe ku isi yose, ariko
nta n'umwe wemerewe kubireba. Abayobozi ba Vatican ntibigeze batangaza byinshi kuri iri somero, kandi umutekano waryo urakomeye cyane ku buryo nta n'umwe ushobora gutahura ibihishemo. Ku mwanya wa gatandatu hari Dark Energy Temple, ni urusengero rw'amayobera ntawe ushobora kurugeramo. Bivuga ko uru rusengero ruhishe mu mpinga zitarimo umuntu z'imisozi ya Himalaya, ariko aho rwubatse neza ntihigeze hamenyekana. Bivuga ko rwashinzwe n'imbaraga zitazwi ibinyuranyo by'imyaka ibihumbi ishize, kandi ngo uhinjira ntagaruka ukundi. Hari abemera ko uru rusengero rufitanye isano n'indi si cyangwa indi ntera y'igihe, aho umuntu atabasha kongera kugaruka. Abasenyeri, abihaye Imana ndetse n'abashakashatsi benshi bagerageje kurushaka. Bamwe barazimira burundu, abandi bagaruka bafite ubwenge buhungabanye. Ese koko uru rusengero rufitanye isano n'imbaraga zidasanzwe z'ikirenga cyangwa ni inkuru z'amayobera gusa? Conspiracy theories ni kimwe mu bibazo bikomeye by'ibihe byose bitigeze bisubizwa. Ku mwanya wa gatanu turasanga Island of Dead, ikirwa cy'abapfuye. Ku isi hari ibirwa byinshi bizwiho amateka akomeye, ariko hari iby'amateka yabyo ateye ubwoba ku buryo nta muntu ubasha kubisura. Ikirwa cy'abapfuye kiri hafi y'inkengero za Argentine, ni kimwe muri byo. Iki kirwa kizwiho ibituro bya kera cyane, imivugo y'umwuka w'abazimu ndetse n'ijwi ry'amayobera ryumvikana mu gicuku. Habonetse kandi imibiri y'amagufwa atangaje n'imyambaro yo mu myaka amagana ishize. Ikindi kidasanzwe, imiyaga ihahora igira imyitwarire idasanzwe, kandi bamwe bavuga ko bumva amahwemo y'amajwi y'umwuka mu gicuku. Iki kirwa ntikigeze gifungurirwa ba mukerarugendo. Abashakashatsi n'abahanga mu mateka bagiye kugerageza kugisura, ariko nta n'umwe wigeze ugaruka. Ku mwanya wa kane ari nawo utangaje hari icyo bita Mount Kailash. Uyu ni umusozi w'Imana cyangwa ni ikindi kidasanzwe. Mount Kailash uherereye muri Tibet, ahitwa igihugu cya Tibet. Ni igice cyo mu majyaruguru y'Ubushinwa. Ni umusozi w'ikirenga mu misozi ya Himalaya, ufite uburebure bwa metero 6638. Ni umwe mu misozi ifatwa nk'iyera cyane kandi y'ibanga rikomeye ku isi. Ufite agaciro gakomeye mu madini atandukanye, harimo Hinduism, Ubushinwa bwa Buddha, Jainism ndetse na Bon religions. Abemera bavuga ko umwami Shiva atuye kuri uyu musozi, bityo ukaba usengwa nk'ikibanza cy'isi yose. Ariko amayobera akomeye nuko nta muntu n'umwe wigeze awurira ngo agere hejuru yawo. Benshi bagiye bagerageza kubikora, ariko buri gihe haba ikibazo kibabuza. Mu mwaka wa 1950 ubwo Ubushinwa bwageragezaga kurira uyu musozi, ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga byatangiye gukora mu buryo butunguranye, kandi bitangira gukora mu buryo budasanzwe. Byose byarapfuye. Abagerageje kuwurira bavuze ko babonye urumuri rudasanzwe rumurika, ndetse bumva n'urusaku rw'amayobera kandi ruteye ubwoba. Abashakashatsi bashobora kuvuga ko ari ibintu bisanzwe by'ikirere, ariko abaturage bemeza ko ari imbaraga z'Imana ziri hejuru yawo. Kugeza uyu munsi wa none, amayobera wa Mount Kailash akomeza kudasobanuka. Ku mwanya wa gatatu turasanga Bermuda Triangle cyangwa se Triangle de Bermude, amayobera y'inyanja. Bermuda Triangle izina rihita ryibutsa ubwoba n'ibanga rikomeye. Akarere ka Bermuda Triangle kari hagati mu nyanja Atlantique, kakaba gahuza uduce dutatu: Miami, Bermuda ndetse na Puerto Rico. Iri shyamba ry'amazi ryamunzwe n'amateka y'ubwiru, kuko amato menshi n'indege nyinshi byagiye bihaburira nta gisigaye. Niyo mpamvu rifatwa nk'uruziga rwavumwe n'inyanja. Ibi bihurizo byo kuzimira bimaze ibinyejana byinshi, ariko ikibabaje kurusha ibindi nuko imikuba ikaze, imbaraga zidasanzwe za rukuruzi ndetse n'ibintu by'amayobera bidashobora gusobanurwa n'ubumenyi bwa siyansi bihaboneka nta kuburira. Abemera amayobera bavuga ko aka gace kagenzurwa n'imbaraga z'ikirenga zishora amato n'indege mu rupfu rutagira igisobanuro. Ku rundi ruhande kandi, abashakashatsi bamwe bahuza ibi n'inkubi z'imiyaga y'inyanja itagaragara cyangwa ibibazo by'imbaraga za rukuruzi, bikaba bituma labusole n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byose bihagarara gukora mu gihe ikintu cyose cyanyura muri aka gace. Ikintu kimwe cyemewe nuko umuntu wese winjiye muri aka gace azimira mu buryo butunguranye, kandi nta kimenyetso cy'uko yabayeho na rimwe gishobora kuboneka. Ku mwanya wa kabiri hari icyo bita Hoibach Mountain, umusozi utemewe kugerwaho n'umuntu. Hoibach Mountain uherereye muri Norvege, ufatwa nk'umwe mu misozi yuzuyemo amayobera kurusha indi yose mu isi. Bivugwa ko nta muntu ushobora kumara igihe kinini aha hantu, kuko ikirere n'uburyo bwaho bigira ingaruka ku bwonko bw'umuntu, bikamugeza ku buryo bushobora kumutera gusara. Ku mwanya wa mbere turasanga icyo bita Aokigahara Forest, isenga ry'abihebye. Niba hari ahantu ku isi hashobora gufatwa nk'akataraboneka kandi hiteka ry'ubwoba, ni Aokigahara Forest yo mu Buyapani. Iri shyamba riri hafi y'umusozi wa Fuji,
kandi rizwi cyane ku izina rya Suicide Forest, isenga y'abiyahuzi. Buri mwaka abantu ibihumbi baza ahantu kugira ngo bihutishe iherezo ry'ubuzima bwabo, ariko ibi si ibintu bibaho kubw'impanuka gusa. Bivugwa ko muri iri shyamba haba imbaraga zitagaragara zishishikariza abantu kwiyambura ubuzima. Abantu benshi binjiye muri iri shyamba bavuze ko bahuye n'ibitangaza biteye ubwoba birimo amajwi y'amayobera ava mu mpande zose. Babonye kandi amashusho adasanzwe ava hagati y'ibiti n'igihu kinini gikwira hose ku buryo abantu bashobora kuyoba bakabura inzira yo kubasohora. Niyo haba hateguwe ingendo ziyobowe n'abanyamwuga, abantu baburirwa kutinjira mu ishyamba cyane imbere kuko gusubira inyuma bishobora kugorana cyane. Abashakashatsi bavuga ko ituze ridateye ku ishyamba hamwe n'ibintu bya rukuruzi biri mu butaka bishobora kugira ingaruka ku mitekerereze y'abantu, ariko abaturage bo hafi yaho babifata nk'aho iri shyamba ari urugo rw'imyuka mibi n'abazimu bavumwe. Iri shyamba si ahantu gusa, ahubwo ni igihurizo cy'amayobera gikomeza gutera ubwoba isi yose, kandi kugeza ubu ntiririgera risobanuka. None se wowe ubitekereza iki? Ese ibi ni inkuru z'imigari gusa zashyizweho n'abantu, cyangwa se hari kuko ibihishe muri ibi bice by'isi? Isi dutuye ni nini kandi irimo amabanga menshi, kandi ntibyoroshye kumenya byose. Ahantu 10 twavuze haragaragaza ko hari ibice by'isi bidakunze kugerwaho n'abantu kubera impamvu zitandukanye. Rimwe ni umutekano muke, ahandi ni imiterere idasanzwe y'ikirere cyangwa uburozi bw'ibinyabuzima, ndetse hari n'ahantu hafitanye isano n'amayobera n'imbaraga z'ibitangaza zitaravumburwa na rimwe. Ibi bice ntibiriho gusa nk'ahantu h'ubwiza bw'ikirere cyangwa amateka yihariye, ahubwo biratwibutsa ko isi itarimo gusa ibyo tubona buri munsi. Buri kirwa, umusozi, ishyamba cyangwa icyanya cy'ibanga rifite ibanga ryaryo, kandi bitwibutsa ko hari byinshi tutaramenya, byaba mu mateka, mu myemerere cyangwa mu miterere karemano. Urugendo rwo kumenya ibi bice bidasurwa ruratwigisha kubaha ubutaka n'imiterere y'isi, kwitonda ndetse no kugendera kure y'ibishobora kuduteza ingaruka mbi ku buzima bwacu. Ibintu nk'ibi bidufasha kandi gusobanukirwa ko isi itari ku bwacu gusa, ko hari ibihishe byihariye bigomba kubungwabungwa no kubahwa. Mu buryo bw'imitekerereze, ibi bice by'isi biratwigisha ubwoba, ibanga n'inyigisho bitari mu magambo gusa, ahubwo no mu bikorwa byacu byo kwiga, gutekereza no kwirinda ibishobora kuturengera. Nubwo tutabasha kubisura, gusobanukirwa n'ibihishe muri byo bituma tugira ubumenyi bwagutse ku rugendo rw'isi n'ubwenge bw'abantu bayituye. Njye nk'ubusanzwe nibwira abantu ati mukomeze mugire ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye by'isi.